Ошол видеого лайк баскан жан ушундай Геленваген машиналы болуп калсын туугандар. Буну билесиздер, мен жөн эле бет-бекер ойнотуп атам туугандар. Уже жакынкы күндөрдө старт берилет. Акча бербейсиздер, 1 сом төлөбөйсүздөр, же болбосо бир нерсе сатып албайсыздар. Бет-бекер шарттарын мен заранее айтып коеюн. Ушул видеону сторисиңиздерге коесуздар. Бет-бекер. Мага жана мен катталган спонсорлордун бардыгына подписка басып чыгышыңыздар керек. Потому что бул бекер машина, акча бербейсиздер. Просто подписка басуу аркылуу буну утуп алып атасыздар туугандар. Мындай машинаны эч ким ойнотуп элек туугандар, эч ким коюп бербейт дагы мындай машина силерге туугандар. Мен силерге 2 машина ойнотуп бердим туугандар, менин элим. Bundan keyinki maçta Геленваген buyursa, uşunun жаңыларын bir 5-5'ten koyup tizip alış aldı da buyursun tuğanlar. Жақын қарада старт туғандар, жақшылап шарттарды атқардым деп тұрып, сторисіңіздерге жазып, сторисіңіздерге қойып, мен отметка алып қойыңыздар туғандар. Барыңыздарға келик. Спонсор бойынша 50 миңден 80 миңге чейин гарант туғандар. Спонсорлорго 7 ғана место қалды. Спонсорлор жасаңыздар болады. Магазиндер бүт живой подписчик жеткирип берем. Бүт бардығына гарант жооп туғандар. Ассаламу алейкум.